Ang'e tiene lit. Ang'e tiene lit total en wuoro mot. Loga da ene polkare wuoro mot perone lok gobarone total mako kin pinyo ko duju. Mako kin piny chalo maj oro. Mano ka weng no en dano miero winyo en. Chi ang'e wuoro mot. Chi ang'e en aye dogi. Kibibedo kamiyo woro bot ang'e kare duju. Pien pol kare wan acholi pe wakwedo jami. Dano porre jami. Ata chalo ng'wen ma onero mach. Unen kong uno kit la mien wa nyo la mera chela ariem Jennifer. Kiro no logo kede pi boss me go team. Unen kit ma umien wa Samuel Donge no logo kede pi u team. Ka iluo nying utima ta ka riempe ubugi ko marach chi ng'at ma kiluo ni Samuel Donge. Ubugi mapelare. Kige mapewache. Amera riem kikuya ki Nigeria ka ochako. La wiya wobe. La wiya wobe. La wiya wobe. La wiya wobe. Samuel Donge gama kikuya jale. Western Australia path. La wiya wobe. La wiya wobe. Wakwanyo kamete ni kodong. La wiya wobe dong tie. Mobilizer. Kininga. Samuel Donge kanyoti volo. Dano ni NT General. Kuno wa LDU. Samuel Donge PLTU. Wa omgat Samuel Donge PLTU. Wa nyono tien mochaka ni. Samuel Donge PL nyono tiene. Gin moki ken about moñ Samuel Donge ng'eyo ko. Samuel Donge ng'eyo ko. Ento ka odonje social media da. Aneno ariem aloko wa aneno Samuel Donge. Chawai joni en ariyo ni tiri. Ging'eyo tiri tim boss me kuot pariemo adada neni. Joni ging'eyo wuot pariemo. Wuot pariemo bibalo wi joni o teng. Kuiji. Ana chako loki Samuel Donge maybe 6 years ago. Mauno wa loko kit Samuel Donge. Everything je muma wa planning tie. Ento team boss me kuot pariemo tere donyo. Bala wat matie ko ikin Samuel Donge ki dano madunga ta. Kuiji karo. Udonyo bora riem kuija. Ariem dong iloko tim. Ariem uket wake wedi ne mugu. Piloka boss me gutim. Ariem da guyata wake wedi ne mukane. Ariem ni chalo wa chawa ni. Ariem Jennifer. Piloko ki wedi ne mukane. En pilok mat blok vola. Lok kongola. Mau tim boss me. Uberka vola kigien. En mana yetien lok mau wego. Ki kare madong kinero ni utim tiwa Uganda. Ti dong wa ngep Museveni gi ti dong kachiel ki Museveni. Dano ko chako goyo chim bora riem madua dada. Dano ko goyo chim bot Samuel Donge madua dada. Ung'eyo pingono giti goye ne. Giti ka penyo me kong gola. Giti ka miero disapproving ariem kachiel ki Samuel Donge. Ni nen yama wawajo bot u kede kwene. Ento gi penyo indirectly. Ni ariem utim no kono ki bor kenyo ni. Utim kono ki goye chimber ki penyo bot Samuel Donge. Ni la wiya wobe wuni do kede kwene. Weng no gitika roko dwana riem kachiel ki Samuel Donge. Gitika disapproving Johnny. Gitika challenging Johnny. Iti nene. Utim utubukin lutena choli maduong kwiji. Tutwale mawako ne magitip. Lo mawako. Magineno tim anena film. Gineno tim film. Futpego ngeo tim kikome. Gineno word pariemo anena film. Giwinyo word pariemo ki boga. Giwinyo boss mego tim ki radio nyonen chalo ki social media. Peki ngeo word pariemo peda nga. Awajo ki ariem. Awajo ki Samuel Donge. Awajo ni utim boss me word pariemo. Ubi weko won ubi dugulo mingi wacholi. Ubi weko won ubi dugulo charo.
ilo ba choli u team boss me wood pariem u bi ker wi le wi ba duong do bi we ka choli bi cha doubting mun do bi we ka choli bi cha u cha ma dit dok cha ba duong do bi ker le wi mo ba duong bot gu ma wa gamu chimu bi ngai wo a logo wa riem ki come riem mau no wa gen wa logo a riem na gen fot wa cha wa ni fora gen a logo ke a riem pe bi ye wi ni loka ha la wi a wobe u tim eno ki come o teme to ro mau no be do tu ken wa ke riem o chiero ka ma wa ya bo yu ka pa ka wa ya bo ka dit lo party everything was going on ni chalo ke miu tamboro nyokor en kin wie mu ni chani ubino ko achiana ne mu ni mati toka chani ubino ko utim uno ni ka aen ni wa ni ena ye kwan an ki ka dit no party ana bi bale wio don gin ma we ko boss me utim luara u cher no wa ju bora riemba ni a riema ye don bien kero an admin u kero riem Jennifer admin wana de wati admin logo ko ke riem ni a riem don riem Jennifer do kwan an no ki ka dit lo party pin luo ngeo ni ka ena ye kwanyo an chi ena bi nguto now mariem kwanya ko later benar yem ger cher blocking an ariem pelok ke da wa yela pe aneno aneno team awe ni ariem balle mo peke kona man team ye tika mierne ni itu wana ke ariem wetcha gwak ana don achak yera riem nyo cha gwak achak tele ka riem nyo aneno riem cha gen raj chawe okay pe ayela pe we ana kemme ki utim umiri nexus pa match mir nge match tika a ke kwene ano ni match tika a bor team uweko anda kemme we wu ka team ene ma ana ngeo kuji ni we an we ga dong mot ariem pelye o kare mo ma dong ake joka ke ja ni chalo dong ka pe due angwen angech unyo due beach awajo ke ariem ati mariem go na chim upenya ni umeru la wia wobe ko tinini agamo ke riem wa riem kai mier po bor tim cheri pora bor tim cheri po bor tim bos mi ko kicheng mamachi pe yel wia dok pe nuo penyu lokom u tim bos mi bora ariem ne charo kejo kor nyu pe kejo pa ngeo pian riem wa gwenye ke de kilok eta riem chune mako ke ne ke ko chi chero tamo ni lok palatini to teba lok kalatini loko daba Daniel sok a loko daba ariem chero paro ke chune kuja wadugu wa chao lok ke ariem guma be lo ba be no we gera ano amar riem mo amar ko mano paneno ni no be ma fut pa lo ke amar pelok mati mano logo nyo kira to ero choko kede gang ma chalo mego murgin ma we amar riem eni dong ma wacha ko lok ke riem mi uno dong an amar riem piloke no be pa nge wa chala riem pin chel ma no tie igene profile pa riem no be chel pa riem chel pa woman representative mo in Nigeria so ma wacha ko lok ke riem a riem pa ko chero niang ni okay ada kar ti kan goba ti kan chi dong munu nen le wich ma utim boss me gut pariem o kere ko mariem kere ko Samuel Donge luogi dano ma eno bale Johnny eni kere including mo wedi chet do in UK cherry Australia cherry US lutieno mu u chero dorgi ko wen State House man ka winyo don kom bergi tiga kwajene ni ngat mo ke ken mati wogo ma mier renewing passport o mier ko duki ki investigating wen ali pa team jumo ker pengeo jumo pe na pe ngeo ni ali ma team u chero duogo nying lutieno a chuli bati wogo wen State House u chero dorgi ko wen mo magulo ko kit joni eni wen u chero chwala ko State House man and gin ma weko tino nel di boss me team ki chimo ko tingoni it's a rewards
rewards pini en o charo lutira chuli pini en o betraying lutira chuli ana wajo polkare wajo ni mente pa Museveni ni mirne kong ini chara chuli la wuri ko ineka chuli la wuri ko ikil peke ko ma chuli la wuri kadong gen giri wedding in gi chuli idwe ma para rio imwaga bokaro 2023 paka obino we dwe ma achiel abedo ka preaching dok abedo ka wajo ne ati ni utim ugamo chiling ma kuman kiboto duong ka chiel gen kirumiene utema wany ugam ki kampa jo enini dong chiling enini kimirni utim ulwen kede ikom oppositions jo magitie gi degament chilling enuni wa an machar an Daniel Soka ke wacha ni agam chente enun the first lot ubedu 25 million akwel ikaya makwel tim gam gini teke utim gam chilling ini peuri utim no tika yinyo tika chane ka kuene mamir chakere luen ikom ulanya gilbat gi kya nga gi ken pipi gi ke opposition matio wengi actually juni ko chako penye ka te chilling Pelti o tabet utim chako tonyi como opposition chako yeroki we chawa ni futika luen e como opposition pien mena ye katala make mine actually win loka mabe win loka pien anano intel nyo classified information from a very high angle kama tek no ne peyot kama tek kama no ne peyot intel mamega eno we ko gin moy ken mo tim boss me wut pari mo tewani yo mer timi mo no arangeo abina yare kama len wa chuli o tim boss me gin market kelo ye boss me tutwale ene me loen como position ki me loen i kom jo ma gidek ni balalu pego bien nyo pego bedi ilo ba chuli pe wek ngat mo nyen wi wuni wood power riemo kichimo chalo presidential advisor on operation well creation is a lie that special advisor is a cover up wek wun machalo position pe unge ni boss me go team ki chwalo chala luen mo bien ka luen ko wek wuna chuli pe unge ni boss me go team ki chwalo chala luen me bien ka luen ikom jo magipe ka supporting baladu Rajpa chuli ibi wajo command kwiji pego biye chabani ento ku biye ka ku charo neno a chuli du wot gi upor pendi riaj gen guta unyo mo ker ke mag gi chal gi vuch unyo mo ker no ti den chan kinyang mot twal in me wajo lokatani a chuli ye ko biye no do por pego biye no por pego nyu no do jem no do raj bore so utim kitika tikere any style muna chiel ma NRA ka chiel kim 7 ki kimiere kong ini nega chuli la wuri kong kol wan chuli la wuri ka gien kimi ni position awaja ti ni pole position ma mu 7 mio ka chiel ki bot lutiana chuli ni tie position ma kong no ngat inu nega chuli it's a rewards rom magiti rewarding ngat ini me loenye ko machuli unyo me nego la chuli la wore it's a rewards maki mio botgi pol ju enani ma wunu nenu gini kidon kombe intels matie achuli instel matie ko matek mo mi runge ere ni ngat maki luoni nobat mao Nobat mao pe ubiri katich egamente pa Museveni ni intel matie kombe de target matek ti ko mao kibineko ko mafut pe uri bos mi gu tim kibineko mere pimiri mecham ki mario jui ana beda wajo pot bos mi gu tim ina wa tim joni wayam gi ngeo lweny mawuoru machalo uyera bili lwenyo ikom gin ging'eyo so gitika yinyo latin pa uyera bili mani magichul ki wang kuo
mal won mama chala kuma uyara bilu renyo kede kumgi so utim pe winyu lo utim boss me kibinego mere chalo romo mami ubito ibal mabene cham kene pemege nego boss me ti yo ario ma chel kibinego pini won boss me kubela lwen matek ikom gamente pam seven Mario kibinego boss me gutim picham piu joga kimiri me jami mukar laju murje Mario ma boss me kubito ye ma dek ma liet tong do wen utim doge petwero ling gin mo ke ken mau neno doge petwero ling di wek nge de endong la tet lok to twal ene dong la tuj mong to twal igamente pa Museveni gi ka chel ki NRA ni peke miero gin enuni kiringeo ni la wuri mo do kwado ko kwene u chamo chente kwene u nyote mo ngo guti mo dil mani kwene u mir iniling ngo mot e yu jip e ko megi kamigi ba u ramo u mir kwal gamente para ku gamente pa mafia gamente para nego gamente para yak so u timu do kin lu yak gubi fonye kid man lu yak tiu kede so fonyo enu timi mo kan don will cost him life I am prophesying atika wajune kau tamani goba wakiru wangwa lok ma chiel maumir wun ben ko nge actually ene ni operation well creation ni is something dubious operation well creation ko bene pere gin mo ti merke nye kunu nono ka penyi lu teach i operation well creation ne ti anga unyuta office for operation well creation kamo in northern Uganda operation well creation petie real ben petie me konyo luchan nyola pero mo keken joni kikelo jami makiluoni camouflage me boda wang dano nono ento no mirigi ki agenda ki plan gi ti mapat uchak nen luori projects ma Museveni kachel ki Salim Salegi kuchak kelu ne Uganda wayam uneno project ke o nyako nyige unen nuts unyako nyige unen en operation well creation ubeldo mwagadi tika nyako nyige unen UPE unyako nyige unen universal secondary education unyako nyige gin mo igamente pa Museveni ni penyako nyige ki kero me vodo wang dano wek in ibet kini yeni jwendu gupi konyo wako gi kelo voyo ngo kaweni voyo ngo no bendi tu itame ko ngo duok voyo ngo so operation well creation petit real ti fake gin magi kelo me vodo wang chuli uti mbendre kitika waini kikelo kwene kikelo i position me operation well creation lutiche kong lutich me operation well creation ti angagi ka penyi wayam en project eguchalo operation well creation gi nuts gini pingo gamente dek yabo civil society organization unyo CBO community based organization me partnering unyo metich kachiel ke operation well creation nyo kinats ineno ke ye tiene ne ke bino ke chware i district ke bidwa ko wen dako i central government man roma ke eni make luoni Paris development model pebeno bi konyo ngat mo pebeno bi nyako nyige jemne me ke ruchi ke de mer Kenya ta yes pin intention giti me vodo wanga nyoli me Uganda en wego lu logi go ilo chingi wen ikom kamete pa Museveni peke miero anything matia associated ki gamente pa Museveni peke miero ento achuli giniang la chen giniang late ka achuli wengo wek chwa Museveni go kodi ma lu logi nyobaganda giti yen
kor pe kor ka ngwet pe jeno pe mara choli kit ma diang pa kwar ne fut ki ya ko weng be pe ki chuli wa chil mo futi ka reo e ko NRM kit ma NRM ne ko luoke dan gangi utimu luoke atrocity fut chero ka chwa ko NRM fut chero ka mio mural fut chero ka ngin kama dagone kama la chone fut chero ka uch inyim lu che ben unen donc kuya piny eni matie kuom dhano wani wabi chao ninding wabi konyo ninding how are we going to sensitize our people waweko gubi ng'eyo loka da ninding lubao kwanya chuli achuli kono diga maje ke bi jongi ke dwoko gi Bahel Gazelle kor ke bi jongi ke dwoko gi Sudan kor ke bi dwoko gi kwene ta ng'eyo en dong waka ng'om wudong kombetie dong balalu kiti gake ya tie ke AK47 kiti ya ingine chuli furu nginyo lagi put pe kiti nelne balalu fut kiti kwano ki yaka kwano dong chala chuli ingom ya chuli i census batika going on chuli fut nginyo lagi yako giti ka nyer ki to manego gi giti ka nyer ki to mo binego gi wakil kwe gi weng kuji luoki chan ma ki ker kuma chuli ka dok ki keru chente challa nyata chene ne ki ker lep goli i cher ni gut chen kuma ki yura pip watulaka inyang wai mo chalu rej la pok nyu rej lut a chuli wa yebu wang wa joni ne wa watumbo ko kubi ne wa watumbo ko wa yebu wang wa chalo wa ganda magu yabu wangi la bon enu chi wata watuma chuli ange tiene liet total en woromot loga da ene polkare woromot perone lo gobarone total mako kin pinyo ko duju mako kin pin chalo maj oro mano ka weng no en dano miero winyo en chia nge woromot chia nge en aye dogi kibibedo kamiyo woro bot ange kare duju pien pol kare wana chuli pe wa kwedo jami dano porri jami ata chalo ngwen maunero mach unen kong uno kit la mien wa nyo la mera chala ariem Jennifer kiro no logo kede pi boss me go team unen kit ma umien wa Samuel Donge no logo kede pi u team kai luo nying utima ta ka riempe bugi ko marach chi ngat ma ki luo ni Samuel Donge bi bugi ma pelare ki ge ma pe wache Ameriam ki kuya ki Nigeria ka chao la wiya wobe Samuel Donge gama ki kuya jale Western Australia path la wiya wobe wakwanyo ka mete ni kodong la wiya wobe dong tie mobilizer kininga Samuel Donge ka noti volo dano ne NT general kuno LDU Samuel Donge PLTU wa omgat Samuel Donge PLTU wa nyono tien mochaka ni Samuel Donge peu nyono tiene gin moki ken about mon Samuel Donge ngeo ko ento ka udonye social media da aneno ariem aloko wa aneno Samuel Donge chawai joni enario ni tiri gingeo tiri tim boss me good pariema dada neni joni gingeo good pariemo bibala wi joni o teng kuiji ana chako loki Samuel Donge maybe 6 years ago mauno wa logo kit Samuel Donge everything je muma wa planning tie ento team boss me good pariemo tere donyo bala wat matie ko kin Samuel Donge ki dano ma duata kuiji karo
udonyo bor ariem kwija ariem dong iloko tim ariem uket wake wodi ne mugu piloka bos mugu tim ariem udagu yata wake wodi ne mukene ariem ni chalo we chawani ariem Jennifer piloko ki wodi ne mukene en pilok mat lok vola lok kongola mautim bosmik uberka vola kigen en mana yetien lok ma wego ki kare madong ki neno ni utim tiwa Uganda ti dong wa ng'ep Museveni gi ti dong kachiel ki Museveni dano kuchako goyo chim bor ariem maduong' adada dano kugoyo chim bot Samuel Donge maduong' adada ung'eyo ping'ono giti goyene giti ka penjo penj me kongola giti ka miero disapproving ariem kachiel ki Samuel Donge ni nen yama wawajo bot u kede kwene ento gipenjo indirectly ni ariem utim no kono ki bor kenyo ni utim kono kigoye chimber kipenjo bot Samuel Donge ni la wiya wobe wuni do kede kwene weng no gitika roko dwan ariem kachiel ki Samuel Donge gitika disapproving joni gitika challenging joni iti nene utim utubukin lutin acholi maduong' kwiji tutwale mawako ne magitip lo mawako magineno tim anena e film gineno tim e film fut pego ng'eyo tim kikome gineno wuod pariemo anena e film giwinjo wuod pariemo kiboga boga giwinjo boss mego tim ki radio nyonen chalo ki social media pe ging'eyo wuod pariemo peda ng'a awajo ki ariem awajo ki Samuel Donge awajo ni utim boss me wuod pariemo ubi weko wun ubi dugulo mingi wacholi ubi weko wun ubi dugulo charo ilo bacholi utim boss me wuod pariemo ubi ker wile wich maduong' dogo bi weko acholi ubi chako doubting wun dogo bi weko acholi ubi chayo chach madit dok chach maduong' dogo bi kelu le wich mo maduong' bot wu ma wagamo chiemo bi ngai wuok alogo wariem kikome riem mauno wagene walogo ariem una geno fot wai chawani fot ageno alogo ke ariem pebi ye winyo loka la wiya wobe utim eno kikome uteme tutwal romauno bedo tuken wa ke ariem uchiero kar ma wayabo yweka pakaka wayabo kaka ditlo party everything was going on ni chalo ki miyo tamboro nyokor en kin wiye muni chani ubino ko achiana ne muni mati toka chani ubino ko utim unoni ka aen ni wa ni ena ye kwany an ki kaka ditlo party ana bi bada wiyo dong gin ma weko boss me utim luara uchier dong wa bora riemba ni ariema ye dong piano kero an admin ukero riem Jennifer admin wana dek wati admin logo ko keriem ni ariem dong ariem Jennifer do kwany an noko ki kaka ditlo party pin luo ng'eyo ni ka ena ye kwanyo an chi ene bi ng'uto now mariem kwanya ko later ben ariem ger cher blocking an ariem pelok keda we yela pe aneno ariem aneno tim awe ni ariem balle mo peke koma man tim aye tika mierne ni itub wana kida riem wek cha gwak ana dony achak yera riem nyo cha gwak achak tele ka riem nyo anena riem cha gena raj chawe okay pe ayera pe we ana keme ki utim umiri nexus pa match mir nge match tika ke kwene ano ni match tika bor tim uweko an keme we wuka utim ene ma ana ngeo kwiji ni we an weka dong mot ariem pelye oy kare mo madong akejo ka keja ni chalo dong kape due ang'wen ang'ech unyo due abich awajo ki ariem ati mariem gona chim upenya ni umeru la wiya wobe ko tinini agamo ki ariem awa riem kai mier po bor tim cheri pora bor tim cheri po bor tim boss mi ko kichieng mamachi pe yel wiya dok pe nuo penyu lokom utim boss mi bora ariem ne chalo kejo
kor nyo pe kejo pa ng'eyo pian riem wa gwenye kede kilok enta riem chunye mako kineke kuma chichero tamo ni lok palatini to teba lok kalatini loko loka daba Daniel sok aloko loka daba ariem chero paro ki chunye kuja wadugu wachako lok wakeda riem guma be lo ba beno no weko gera ano amar riem moko amar ko mano pa neno ni no be ma fut pa lo kede amar pilok mati mano logo nyo kira to ero choko kede gang machalo mego murgin ma we amar riem eni dong ma wachako lok keriem mi uno dong an amar riem pilok ke no be pa ng'eyo wachala riem pin chel ma no tie igene profile pa riem no be chel pa riem chel pa woman representative mo in Nigeria so ma wachako lok keriem ariem pa o chero niang ni okay ada kar ti kany goba ti kany chidong munu nen le wich ma utim boss me gut pariem o kere kom ariem kere kom Samuel Donge luogi dano ma eno balo joni eni kere including mo wedi chet do in UK cherry Australia cherry US lutieno muku o chero dorgi o wen State House man ka winyo don kom bergi tiga kwajene ni ngat mo ki ken mati wogo ma mier renewing passport o mier ko duki ki investigating wen ali pa team jumo ker pengeo jumo pe na pegi ngeo ni ali ma team o chero duogo nying lutieno a chuli bati wogo wen State House o chero dorge o wen mo magulo kit joni eni wen o chero chwala State House man and gin ma weko tino nandi boss me team ki chimo ko tingoni it's a rewards pini en o charo lutiena chuli pini en o betraying lutiena chuli ana wajo polkare wajo ni ka mente pa Museveni ni mirne kong ini chara chuli la wuri ko ine ka chuli la wuri ko ikil peke ko ma chuli la wuri ka dong gen gi rewarding in gi chuli idwe ma para rio imwaga bokaro 2023 paka obino wa idwe ma achiel abedo ka preaching dok abedo ka wajo ne ati ni utim ogamo chilling ma koman kiboto duong ka chiel gen kirumine utema wany ugam ki kampa jo enini dong chilling enini kimirni utim ulwen kede ikom oppositions jo magitie gi degament chilling enuni no wa an machar an Daniel Soka ke wacha ni agam chente enun the first lot obedo 25 million akwel ikaya ma kwel tim gam gini teke utim gam chilling ini peuri utim no tika yinyo tika chane ka kwene ma mir chakere luen ikom ulanya Gilbert gi kya nganga gi ken pipi gi ke opposition matio wen ya chuli juni ko chako penye ka te chilling pewti ko tabet utim chako tonyi kom opposition chako yeroki wai chawa ni futika luen ikom opposition pien mena ye katala make mine a chuli win loka mabe win loka pien anano intel nyo classified information from a very high angle kama tek ma no ne peyot kama tek kama no ne peyot intel ma mega ero we ko gin moy ken mo tim boss me wut pari mo tewani yo mer timi mo no arangeo abina yare kama len wa chuli o tim boss me gin market kelo ye boss me tutwale ene melwen como opposition ki melwen ikom jo ma gidek ni balalu pego bien nyo pego bedi ilo ba chuli pe wek ngat mo nyen wi wood power riemo kichimo chalo presidential advisor on operation well creation is a lie that special advisor is a cover up wek won machalo opposition pe ngeni boss me go team ki chwalo chala lwen mo bien ka lwen ko
wek wona chuli pe nge ni boss me utim ki chwala chalda lueny me bir ka lueny ikom jo magi pe ka supporting balado raj pa chuli ibi waje ko man kwiji pe go biye chabani ento go biye ka go charo neno a chuli du wot gi upor pendi raj gen guta unyo mo ker ke mag gi chwala gi vuch unyo mo ker no ti den chan kinyang mot twal in me waje lo kadani a chuli ye ko biye no do por pego biye no por pego nyu no do jem no do raj bore so utim kitika tikere any style muna chiel ma NRA ka chiel kim 7 ki kimere kong ini nega chuli la wuri kong kol wan chuli la wuri ka gien kimi ni position awaja ti ni pole position ma mu 7 mi ka chiel ki bot lu tiana chuli ni tie position ma kong no ngat inu nega chuli it's a rewards rom magiti reward ngat ini me loenye ko ma chuli unyo me nego la chuli la wore it's a rewards maki miyo botgi pol ju enani ma wunu nenu gini kidon kombe intels matie a chuli instel matie ko matek mo mi runge ere ni ngat maki luoni nobat mao nobat mao pe ubiri katich egamente pa Museveni ni intel matie kombe de target matek ti ko mao kibineko ko mafut peuri bos migu tim kibineko mere pimiri mecham kimario jui ana beda waje pot bos migu tim ina wa tim joni wayam gingeo lweny mawuru machalo uyera bili lweny ikom gin gingeo so gitika yinyo la tempa uyera bili mani magichul ke wang ko maluon mama chala kuma uyera bili lwenyo kede komgi so utim pe winyu lo utim bos me kibineko mere chalo romo mami ubito ibal mabene cham kene pemeke nego bos me ti yo ario ma chiel kibineko pini won bos me gubela lweny matek ikom gamente pa Museveni Mario kibineko bos me gutim picham pi ujoga kimiri me jami mukar laju murje Mario ma bos me gubito ye ma dek ma liet tong do wen utim pi doge petweru ling gin mo ke ken ma neno doge petweru ling di wek nge de endong la tet lok to twal ene dong la tuj mong to twal igamente pa Museveni gi ka chiel ki NRA ni peke miro gin enuni kiringeo ni la wuri modo kwado kwo kwene uchamo chente kwene unyo timo ngo gutimo deal mani kwene umir iniling ngo mot yu jip iko megi kamigi be uramo umir kwal gamente pa kwo gamente pa mafia gamente pa nego gamente pa yak so utimo dan kin lu yak gubi fonye kid man lu yak tiu kede so fonyo en timi mo kan don will cost him life I am prophesying atika wajune kau tamani goba wakiru wangwa lok ma chiel maumir wun ben ko nge actually ene ni operation well creation ni is something dubious operation well creation ko bene pere gin mo ti merke nye kunu nono ka penyi lu teach i operation well creation ne ti anga unyuta office for operation well creation kamo in northern Uganda operation well creation petie real ben petie me konyo luchan nyola pero mo keken joni kikelo jami makiluoni camouflage me boda wang dano nono ento no mirigi ki agenda ki plan gi ti mapat uchak nen lori projects ma Museveni ka chiel ki Salim Salegi kuchak kelu ne Uganda wayam o neno project ke o nyako nyige
unen nuts unyako nyige unen en operation well creation ubedo mwaka di tika nyako nyige unen UPE unyako nyige unen universal secondary education unyako nyige gin mo igamente pa Museveni ni pe nyako nyige ki kero me vodo wang dano wek in ibet kini yeni jwendu gupi konyo wako gi kelo voyo ngo kaweni voyo ngo no bende itame ko ngo duok voyo ngo. So operation well creation petit real ti fake gin magi kelo me vodo wang chuli uti mbendre kitika waini kikelo kwene kikelo i position me operation well creation luti me operation well creation ti angagi ka penyi wayam en project eguchalo operation well creation gi nuts gini pingo gamente dek yabo civil society organization unyo CBO community based organization me partnering unyo metich kachiel ke operation well creation nyo ki nuts ineno ke ye tiene ne ke bino ke chware i district ke bidwako weng dako i central government man roma ke eni ma ke luoni Paris development model pe beno bi konyo ngat mo pe beno bi nyako nyige jemne me ke ruchi ke de mer Kenya ta yes pin intention giti me vodo wanga nyoli me Uganda en wego lu logi go ilo chingi weng i komkamete pa Museveni peke miero anything matia associated ki gamente pa Museveni peke miero ento achuli giniang la chen giniang late ka achuli wengu wek chwaga Museveni go kodi ma lulogi nyo baganda kiti yen kor ka ngwe pe jeno pe mara chuli kit ma diang pa kwar ne fut ki ya ko weng be pe ki chuli wa chil mo futi ka reo ko NRM kit ma NRM ne go lugi dan gangi utimu lugi atrocity futiero ka chwago NRM futiero ka camion mural futiero ka ngin kama dagone kama la chone futiero ka uch inyim lu cheben unen donc kuya piny eni matie kom dano wani wabi chao ninding wabi konyo ninding how are we going to sensitize our people waweko gubi ngeo loka da ninding lubao kwanya chuli achuli kono diga maje ke bi jongi ke dwogi Bahel Gazelle kor ke bi jongi ke dwogi Sudan kor ke bi dwogi kwene tangeo en dong waka ngom wudong kombetie dong balalu kiti gake ya tie ke AK47 kiti ya ingine chuli furu nginyo lagi put pe kiti nelne balalu fut kiti kwano ki yaka kwano dong chala chuli ingom ya chuli i census batika going on chuli fut nginyo lagi yako giti ka nyer ki to manego gi giti ka nyer ki to mo binego gi wakil kwe gi weng kuji luoki chan ma ki ker kuma chuli ka dok ki keru chente challa nyata chene ne ke ker lep goli i cher ni gut chen kuma ki yura pip watulaka inyang wai mo chalu rej la pok nyu rej lut achuli wa yebu wang wa joni neko wa watumbo ko kubi neko wa watumbo ko wa yebu wang wa chalo wa ganda magu yabu wangi labo enu chi wata watuma chuli ange tiene liet total en woromot loga da ene polkare woromot perone lo gobarone total mako kin pinyo ko duju mako kin pincharo maj oro mano ka weng no en dano miero winyo en chia nge woromot chia nge ena ye dogi
kibibedo kamiyo woro bot ang'e kare duju. Pien pol kare wan acholi pe wakwedo jami, dano porre jami ata chalo ng'wen ma onero mach. Unen kong uno kit lamien wa nyo lamera chal Ariem Jennifer kiro no logo kede pi boss me go team. Unen kit ma umien wa Samuel Dong'e no logo kede pi u team. Ka iluo nying u team ata ka Ariem pe ubugi ko marach chi ng'at ma kiluo ni Samuel Dong'e. Ubibugi mapelare kige mapewache. Ameriam kikuya ke Nigeria ka ochako la wiya wobe. Samuel Dong'e gama kikuya jale Western Australia path la wiya wobe wakwanyo kamete ne kodong la wiya wobe dong tie mobilizer kininga Samuel Dong'e kanyoti volo dano ne NT general kuno LDU Samuel Dong'e PLTU wa omgat Samuel Dong'e PLTU wa nyono tien mochaka ni Samuel Dong'e PLTU nyono tiene gin moki ken about mon Samuel Dong'e ng'eyo ko ento ka odonje social media da aneno Ariem aloko wa aneno Samuel Dong'e chawai joni en ariyo ni tiri ging'eyo tiri tim boss me kuot Ariem adada neni joni ging'eyo wuot Ariem bibalo wi joni o teng kuiji ana chako loki Samuel Dong'e maybe 6 years ago mauno wa logo kit Samuel Dong'e everything je muma wa planning tie ento team boss me kuot Ariem o tere donyo balo wat matie ko ikin Samuel Dong'e ki dano madunga ta kuiji karo udonyo bor Ariem kuija Ariem Dong'e loko team Ariem oket wake wadi ne mugu piloka boss me team Ariem dagu yata wake wadi ne mukane Ariem ni chalo we chawani Ariem Jennifer pe loko ki wadi ne mukane en pilok mat blok vola lok kongola mau team boss me uberka vola kigen en mara yetien lok mau wego ki kare madong kinero ni team tiwa Uganda ti dong wa ngap Museveni gi ti dong kachiel ki Museveni dano ko chako goyo chim bor Ariem madunga dada dano ko goyo chim bot Samuel Dong'e madunga dada ung'eyo pingono giti goye ne giti ka penyo me kongola giti ka miero disapproving Ariem kachiel ki Samuel Dong'e ni nen yama wawajo bot u kede kwene ento gi penyo indirectly ni Ariem utim no kono ki bor kenyo ni utim kono ki goye chimber ki penyo bot Samuel Dong'e ni la wiya wobe wuni do kede kwene weng no gitika roko dwan Ariem kachiel ki Samuel Dong'e gitika disapproving joni gitika challenging joni iti nene utim utubukin lutina chuli maduong kwiji tutwale mawako ne magitip lo mawako magineno tim anena film gineno tim film futpego ng'eyo tim kikome gineno wuot Pariemo anena film giwinyo wuot Pariemo ki boga giwinyo boss me go tim ki radio nyonen chalo ki social media pe ging'eyo wuot Pariemo peda ng'a awajo ki Ariem awajo ki Samuel Dong'e awajo ni utim boss me wuot Pariemo ubi weko won ubi dugulo mingi wacholi ubi weko won ubi dugulo charo iloba choli utim boss me wuot Pariemo ubi ker wile wich maduong dogo bi weko acholi ubi chako doubting mun dogo bi weko acholi ubi chayo chach madit dok chach maduong dogo bi kelu le wich mo maduong bot wu mawagamo chimo bi ngai wuok alogo wa Ariem kikome Ariem mauno wagene walogo Ariem una ageno fot wai chawani fot ageno alogo ki Ariem pebi ye winyo loka la wiya wobe
Utim eno ki come uteme tutwa romano bedo tu ken wa kedarie. Uchero kan ma wayabu yuka pakaka wayabu kaka did lo party. Everything was going on. Ni chalo ki miu tamboro nyokor en kin wiye muni chani ubino ko achiana ne muni mati toka chani ubino ko utim unoni ka aen ni wa ni ena ye kwany an ki kaka did lo party. Ana bi bada wiyo. Dong gin ma weko boss me utim luara ucher don wa bora riemba ni riemba ye dong piano kero an admin ukera riem Jennifer admin wana dek wati admin logo ko ke riem dong riem Jennifer do kwany an ko ki kaka dit lo party pin luo ngeo ni ka ena ye kwanyo an chi ena bi nguto now mariem kwanya ko later benar riem ger cher blocking an riem pelok ke da wa yela pe aneno aneno team awe ni riem balle mo peke kona man team ye tika mierne ni itu wana kida riem wetcha gwak ana dony achak yera riem nyo cha gwak achak tele ka riem nyo anena riem cha gena raj chawe okay pe ayera pe we ana keme ki utim umiri nexus pa match mir nge match tika a ke kwene ano ni match tika a bor team uweko an keme we wu ka team ene ma ana ngeo kuji ni we an we ga dong mot ariem pe ye o kare mo ma dong ake joka keja ni chalo dong kape due angwen angech unyo due abich awajo ke ariema ti mariem go na chim upenya ni umeru la wia go ko tinini agamo ke ariema wa riem kai mier po bor tim cheri pora bor tim cheri po bor tim bos mi ko kicheng mamachi pe yel wia dok pe nuo penyu lokom utim bos mi bora ariem ne chalo kejo kornyo pe kejo pa ngeo pian riem wa gwenye kede kilok eta riem chunye mako kineke kuma chichero tamo ni lok palatini to teba lok kalatini loko daba Daniel Soka loko daba ariem chero paro ki chunye kuja wadugu wachao lok wakeda riem guma be lo ba beno no weo gera ano amar riem moko amar komano paneno ni no be ma fut palo kere amar pelok mati mano logo nyo kira to ero choko kede gang machalo mego murgin ma we amar riem eni dong ma wacha ko lok riem mi uno dong an amar riem pelok ke no be pa nge wacha riem pin chel ma no tie igene profile par riem no be chel par riem chel pa woman representative mo in Nigeria. So ma wacha ko lok riem para o chero niang ni okay ada kar ti kany goba ti kany chidong munu nen le wich ma utim boss me gut pariem o kere ko mariem kere kom Samuel Donge luogi dano ma eno bale Johnny eni kere including mo wedi chet do UK cherry Australia cherry US lutiero mu o chero dorge o wen State House man ka winyo don kom bergiti ka wajene ni ngat mo ki ken mati wogo ma mier renewing passport o mier ko duki ki investigating wen ali pa team jumo ker pengeo jumo pe na pe ngeo ni ali ma team o cher do nying lutieno a chuli bati wogo wen State House o cher dorge o wen mo magulo kit joni eni wen o cher to ala State House man and gin ma weko tino nandi boss me team ki chimo ko tingoni it's a rewards pini en o charo lutiena chuli pini en o betraying lutiena chuli ana wajo polkare wajo ni ka mente pa Museveni ni mirne kong ini chara chuli la wuri ko ine ka chuli la wuri ko ikil peke ko ma chuli la wuri ka dong gen gi rewarding in gi chuli idwe ma para rio imwaga bokaro 2023 paka obino wa idwe ma achiel abedo ka
preaching doka bedo ka wajo ne ati ni utim ugamo chilling ma kuman ki boto duong ka chiel gen ki rumiene utema wany ugam ki kampa jo enini dong chilling enini ki mirni utim ulwen kede ikom oppositions jo magitie gi degament chilling enuni wa an machar and Daniel Soka ki wacha ni agam chente enuni the first lot ubedu 25 million akwel ikaya makwel tim gam gini teke utim gam chilling ini peuri utim no tika yinyo tika chane ka kuene mamir chakere luen ikom ulanya gilbat gi kya nga gi ken pipi gi ki opposition matio weng ya chuli juni ko chako penye ka te chilling pewti ko tabet utim chako tonyi kom opposition chako yeroki wai chawa ni futika luen ikom opposition pien mena ye katala make mine a chuli win loka mabe win loka pien anano intel nyo classified information from a very high angle kama tek ma no ne peyot kama tek kama no ne peyot intel ma mega eno we ko gin moy ken mo tim boss me wut pari mo tewani yo mer timi mo no arangeo abina yare kama len wa chuli o tim boss me gin market kelo ye boss me tutwale ene me loen comme opposition ki me loen comme jo ma gidek ni balalu pego bien nyo pego bedi ilo ba chuli pe wek ngat mo nyen wi wuni wood power riemo kichimo chalo presidential advisor on operation well creation is a lie that special advisor is a cover up wek wun machalo opposition pe ngeni boss me go team ki chwalo chala luen mo bien ka luen ko wek wuna chuli pe ngeni boss me go team ki chwalo chala luen me bien ka luen ikom jo magipe ka supporting baladu Rajpa chuli ibi wajo command kwiji pego biye chabani ento ku biye ka ku chako neno a chuli du wot gi upor pendi gen guta unyo mo ker ke ma gi chal gi vuch unyo mo ker no ti den chan kinyang mot twal in me wajo lokatani a chuli ye ko biye no do por pego biye no por pego nyu no do jem no do raj bore so utim kitika tikere any style muna chiel ma NRA ka chiel kim 7 gi kimiere kong ini nega chuli la wuri kong kol wan chuli la wuri ka gien gimini position awaja tini pole position ma mu 7 mio ka chiel kilu bot lutiana chuli ni tie position ma kong no ngat inu nega chuli it's a rewards rom magiti rewarding ngat ini me loenye ko ma chuli unyo me nego la chuli la wore it's a rewards maki mio botgi pol ju enani ma wunu nenu gini kidon kombe intels matie a chuli instel matie ko matek mo mi runge ere ni ngat maki luoni nobat mao Nobat mao pa ubiri katich egamente pa Museveni ni intel matie kombe de target matek ti ko mao kibineko ko mafut pa uri boss me go team kibineko mere pimiri mecham kima rio jui ana beda wajo pot boss me go team ina wa team Johnny wayam gingeo lwen mawuru machalo uyera bili lwenyo kikom gin gingeyo so gitika yinyo la tempa uyera bili mani magichul ke wang ko malwon mama chala kuma uyera bili lwenyo kede komgi so utim pe winyu lo utim boss me kibineko mere chalo romo mami ubito ibal mabene cham kene pemeke nego boss me ti yo ario ma chiel kibineko pini won boss me gubela lwen matek
ikom gamente pa Museveni Mario kibinego boss me gutim picham piu joga kimiri me jami mukar laju murje Mario ma boss me gubitoye ma dek ma liet tong do wen utim pi doge petweru ling gin mo ke ken mau neno doge petweru ling di wek nge de endong la tet lok to twal ene dong la tuj mong to twal igamente pa Museveni gika chiel ki NRA ni peke miero gin enuni kiringeo ni la wuri modo kwado kwo kwene uchamo chente kwene unyote ngo gutimo deal mani kwene umir inilingo ko mot yu jip iko megi kamigi be uramo umir kwal gamente para kwo gamente pa mafia gamente para nego gamente para yak so utimo danyikin lu yak gubi fonye kid man lu yak tiyu kede so fonyo enu timi mo kendo will cost him life. I am prophesying atika wajune kau tamani goba wakiru wangwa lok ma chiel maumir wun ben ko nge actually ene ni operation well creation ni is something dubious. Operation well creation kwa bene pere gin mo ti merke nye kunu nono ka penyi lutich i operation well creation ne ti anga unyuta office for operation well creation kamo in northern Uganda operation well creation petie real ben petie me konyo luchan nyola pero mo keken joni kikelo jami makiluoni camouflage me boda wang dano nono ento no mirigi ki agenda ki plan gi ti mapat uchak nen luori projects ma Museveni kachel ki Salim Salegi kuchak kelu ne Uganda wayam oneno project ke o nyako nyige onen nuts unyako nyige onen operation well creation obeldo magadi tika nyako nyige onen UPE unyako nyige onen universal secondary education unyako nyige gin mo igamente pa Museveni ni penyako nyige ki kero me vodo wang dano wek in ibet kini yeni jwendu gupi konyo wako gi kelo voyo ngo kaweni voyo ngo no bendi tu itami ko ngo duok voyo ngo so operation well creation petit real ti fake gin magi kelo me vodo wang chuli uti mbendre kitika waini kikelo kwene kikelo i position me operation well creation lutich kong lutich me operation well creation ti angagi ka penyi wayam en project eguchalo operation well creation gi nuts gini pingo gamente dek yabo civil society organization unyo CBO community based organization may partnering unyo metich kachiel ke operation well creation nyo kinats ineno ke ye tiene ne ke bino ke chware i district ke bidwa ko wen dako i central government man roma ke eni make luoni Paris development model pebeno bi konyo ngat mo pebeno bi nyako nyige jemne me ke ruchi ke de mer Kenya ta yes pin intention giti me vodo wanga nyoli me Uganda en wego lu logi go ilo chingi o wen ikom kamete pa Museveni peke miero anything matia associated ki gamente pa Museveni peke miero ento achuli giniang la chen giniang late ka achuli wengo wek chwa Museveni go kodi ma lu logi nyobaganda giti yen kor ka ngwe pe jeno pe mara chuli kit ma diang pa kwar ne fut ki ya ko weng be pe ki chuli wa chil mo futi ka rien e ko NRM kit ma NRM ne go logi dan gangi utimo logi atrocity futiero ka chwa ko NRM futiero ka camion mural futiero ka ngin kama daone kama la chone futiero ka och inyim lu cheben unen
donc kuya piny eni matie kuom dhano wani wabi chao ninding wabi konyo ninding. How are we going to sensitize our people? Waweko gubi ng'eyo loka da ninding. Lubao kwanya chuli. Lubao kwanya chuli. Achuli kono diga maja ke bi jongi ke dwogi Bahel Gazelle kor ke bi jongi ke dwogi Sudan kor ke bi dwogi kwene tang'eyo. En dong waka ngom wudong kombetie dong balalu kiti gake ya tie ke AK-47 ke dia ingine. Chuli furu nginyo lagi put pe kiti nelne. Balalu fut kiti kwano ke yaka kwano dong chala chuli ingom ya chuli is census batika going on. Chuli fut nginyo lagi yako. Giti ka nyer ke to manego gi. Giti ka nyer ke to mo binego gi wakil kwe gi weng. Kuji. Luki chan ma ki ker kuma chuli ka dok ki keru chente chela nyata chene ne ke ker lep goli I cher ni good chen kuma ke yura pip watulaka. Inyang wai mo chalu rej la pok nyu rej lut. Achuli wa yebu wang wa joni neko wa watumbo ko. Kubi neko wa watumbo ko wa yebu wang wa chalo wa ganda magu yabu wangi. Labo enu chi wata watuma chuli. Ange tiene liet total en waromot. Loga da ene polkare waromot perone log gobarone total mako kinpinyo ko duju mako kinpincharo maj oro mano ka weng no en dano miero winyo en chia nge waromot chia nge en aye dogi kibibedo kamiyo waro bot ange kare duju pien pol kare wana chuli pe wa kwedo jami dano porri jami ata chalo ngwen maunero mach unen kong uno kit la mien wa nyo la mera chala riem Jennifer kiro no logo kere pi boss me go team unen kit ma mien wa Samuel Dong'e no logo kere pi u team kai luo nying utima ta ka riem pe bugi ko marach chi ngat ma ki luo ni Samuel Dong'e bi bugi ma pelare ki ge ma pe wache Ameriam ki kuya ki Nigeria ka chao la wiya wobe Samuel Dong'e gama ki kuya jale Western Australia path la wiya wobe wakwanyo ka mete ne kodong la wiya wobe dong ke mobilizer kininga Samuel Dong'e kanyoti volo dano ne NT general kuno LDU Samuel Dong'e PLTU wa omgat Samuel Dong'e PLTU wa nyono tien mochaka ni Samuel Dong'e PLTU nyono tiene gin moki ken about mon Samuel Dong'e ng'eyo ko ento ka odonje social media da aneno ariem aloko wa aneno Samuel Dong'e chawai joni en ariyo ni tiri ging'eyo tiri tim boss me kuot pariemo adada neni joni ging'eyo wuot pariemo bibalo wi joni o teng kuiji ana chako loki Samuel Dong'e maybe 6 years ago mauno wa logo kit Samuel Dong'e everything je muma wa planning tie ento tim boss me kuot pariemo tere donyo bala wat matie ko kin Samuel Dong'e ki dano madunga ta kuiji karo udonyo bora riem kuija ariem dong loko tim ariemo ket wake wodi ne mugu piloka boss me gutim ariemo da gu yata wake wodi ne mukane ariem ni chalo we chawani ariem Jennifer pe loko ki wodi ne mukane en pilok mat blok vola lok kongola mautim boss me uberka vola kigen en mara yetien lok ma wego ki kare madong ki nero ni utim tiwa Uganda
ti dong wa ngap Museveni gi ti dong ka chiel ki Museveni dano ku chako goyo chim bora riem maduong' adada dano ku goyo chim bot Samuel Donge maduong' adada ong'eyo ping'ono giti goyene giti ka penjo penj me kong gola giti ka miero disapproving ariem ka chiel ki Samuel Donge ni nen yama wawajo bot wu kede kwene ento gipenjo indirectly ni ariem utim no kono ki bor kenyo ni utim kono gigoye chimber gipenjo bot Samuel Donge ni la wiya wobe wuni do kede kwene weng no gitika roko dwan ariem ka chiel ki Samuel Donge gitika disapproving Johnny gitika challenging Johnny iti nene utim utubukin lutin acholi maduong kwiji tutwale mawako ne magitip lo mawako magineno tim anena film gineno tim film futpego ngeo tim kikome gineno word pariemo anena film giwinyo word pariemo kiboga giwinyo boss mego tim ki radio nyonen chalo ki social media peki ngeo word pariemo peda nga awajo ki ariem awajo ki Samuel Donge awajo ni utim boss me word pariemo ubi weko won ubi dugulo mingi wacholi ubi weko won ubi dugulo charo ilo bacholi utim boss me word pariemo ubi ker wile wich baduong doko bi weko acholi ubi chako doubting mun doko bi weko acholi ubi chayo chach madit dok chach baduong doko bi kelu le wich mo maduong botwu mawagamo chimo bi ngai wuok alogo wariem kikome riem mauno wagene walogo ariem na geno fot wai chawani fora geno alogo ke ariem pebi ye winyo loka la wiya wobe utim eno kikome uteme tutwal romauno bedo tuken wa kenariem uchiero kan ma wayabo yuaka pakaka wayabo kaka ditlo party everything was going on ni chalo ke miyo tamboro nyokor en kin wiye muni chani ubino ko achiana ne muni mati toka chani ubino ko utim unoni ka ni wa ni ena ye kwan an ki kaka ditlo party ana bi bale wiyo don gin ma weko boss me utim luara uchier don wa bora riemba ni ariema ye don bien kero an admin ukera riem Jennifer admin wana dek wati admin logo ko keriem ni ariem dong ariem Jennifer do kwany an nako ki kaka ditlo party pin luo ngeo ni ka ena ye kwanyo an chi ena bi nguto now mariem kwanya ko later benariem ger cher blocking an ariem pelok ke dawe yela pe aneno ariem aneno team awe ni ariem balle mo peke kona man team ye tika mierne ni itu wana kida riem wetcha guak ana dony achak yera riem nyo cha guak achak tele ka riem nyo anena riem cha gena raj chawe okay pe ayera pe we ana keme ki utim umiri nexus pa match mirnge match tika ke kwene anoni match tika bor team uweko an keme we wuka utim ene ma ana ngeo kwiji ni we an weka dong mot ariem pelye oy kare mo madong akejo ka keja ni chalo dong kape due angwen angech unyo due abich awajo ke ariem ati mariem go na chim upenya ni umeru la wiya wobe ko tinini agamo ke ariem wa riem kai mier po bor tim cheri pora bor tim cheri po bor tim boss mi ko kicheng mamachi pe yel wiya dok pe nuo penyu lokom utim boss mi bora ariem ne charo kejo kornyo pe kejo pa ngeo pian ariem wagwenye kede kilok eta riem chunye mako kineke ko chero tamo ni lok palatini to teba lok kalatini loko daba Daniel Sok loko daba ariem chero paro ki chunye kuja wadugu wachao lok wakeda riem guma be lo ba be no we gera ano amar riem mo amar ko mano
pa neno ni no be ma fut pa lo kere amar pe lok mati ma no logo nyo kira to ero choko kede gang ma chalo mego murgin ma we amar yem eni dong ma wacha ko lok kere yem mi uno dong an amar yem pe loke no be pa nge wa chala yem pin chel ma no tie igene profile par yem no pe chel par yem chel pa woman representative mo in Nigeria. So, mawacha o lokari ariem para o chero niang ni okay. Ada kar ti kany goba ti kany. Chidong munu nen le wich. Ma utim boss me gut pariem o kere kom ariem kere kom Samuel Donge luogi dano ma eno bale Johnny eni kere including mo wedi chet do in UK cherry Australia cherry US lutino mu o chero dorgi o wen State House. Man ka winyo don kom bergiti ka wajene ni ngat mo ki ken mati wago ma mier renewing passport o mier ko duki ki investigating wen ali pa team jumo ker pengeo jumo pe na pengeo ni ali ma team o cher do nying lutino a chuli bati wago wen State House o cher dorge o wen mo magulo kit juni eni wen o cher chwala State House. Man and get more well tino nandi boss me team ke chimo ko tingoni it's a rewards pini and o char lutiana chuli pini and o betraying lutiana chuli ana wajo polkare wajo ni ka mente pa Museveni ni mirne kong ini charra chuli la wuri ko ine ka chuli la wuri ko ikil peke ko ma chuli la wuri ka dong gen gi rewarding in gi chuli. Idwe ma para rio imwaga bokaro 2023 paka ubino wa idwe ma achiel abedo ka preaching dok abedo ka wajo ne ati ni utim ugamo chilling ma kuman kiboto duong ka chiel gen kirumine utema wany ugam ki kampa jo enini dong chilling enini kimirni utim ulwen kede ikom oppositions jo magitie gi degament chilling enuni no an machar and Daniel Soka ke wacha ni agam chente enun. The first lot obedo 25 million. Akwel. Ikaya makwel tim gam gini. Teke utim gam chilling ini peuri. Utim no tika yinyo tika chane ka kuene mamiri chakere luen ikom. Ulanya Gilbert gi kya nga gi kien pipi gi ki opposition matio wengi actually. Juni ko chako penye ka te chilling. Peu tiro tabet. Utimu chako tonyi komu opposition. Chako yeroki. Wai chawa ni futika luen komu opposition. Pien mena ye katala make mine. Actually win loka mabe. Win loka pien anano intel nyo classified information from a very high angle. Kikama tek no ne peyot. Kama tek kama no ne peyot intel mamega. Era we ko gin moy ken mo tim boss me gut pari mo tewani yung yer tim mo no arangeo abina yare kama leng wa chuli. U tim boss me gin market kelo ye boss me tutwale ene melwen como position ke melwen ikom jo ma gidek ni balalu pego bien nyo pego bedi ilo ba chuli. Pe wek ngat mo nyuen wuni wood power riemo kichimo chalo presidential advisor on operation well creation. It's a lie. That special advisor is a cover up. Wek wun machalo position pe ni boss me go team ki chwalo chala luen mo bien ka luen ko. Wek wuna chuli pe ni boss me go team ki chwalo chala luen me bien ka luen ikom jo magipe ka supporting baladu. Rajpa chuli ibi wajo command kwidi pego biye chabani ento ko biye ka go charo neno a chuli du wot gi upor pendi rej gen guta unyo mo ker ke mag gi chal gi vuch unyo mo ker no ti den chan kinyang mot twal in me wajo lokadani a chuli ye ko biye no do por pego
biye no por peko you know do jem no do right bore so u team kitika tikere any style muna chiel ma NRA ka chiel kim 7 ki miere kong ini ne ka chuli la wuri kong kol wan chuli la wuri ka gien ki mini position awaja tini pole position ma mu 7 mio ka chiel ki bot lutiana chuli ni tie position ma kong no ngat inu nega chuli it's a rewards rom magiti rewarding ngat ini me loenye ko ma chuli unyo me ne ko la chuli la wore it's a rewards maki mio botgi pol ju enani ma wonu nenu gini kidon kombe intels matie a chuli instel matie ko matek mo mi runge ere ni ngat maki luoni nobat mao Nobat mão para o biri katik egamente pa Museveni ni intel matie kombe de target matek ti ko mão que bineka ko mafut pauri bos me go team que bineko mere pemiri mecham que mario jui ana beda wa report bos me go team ina wa o team Johnny wayam gingeo lwen mawuru machalo uyera bili lwenyo kikom gin gingeyo so gitika yinyo la tempa uyera bili mani magichul ke wankuo malwon mama chala kuoma uyera bili lwenyo kede komgi so utim pe winyo lo utim boss me kibineko mere chalo romo mami ubito ibal mabene cham kene pemeke nego boss me ti yo ario ma chiel kibinego pini won boss me gubela lwen matek ikom gamente pa Museveni Mario kibinego boss me gutim picham piu joga kimiri me jami mukar laju murje Mario ma boss me gubito ye ma dek ma liet tong do wen utim doge petwero ling gin mo ke ken mau neno doge petwero ling di wek nge de endong la tet lok to twal ene dong la tuj mong to twal igamente pa Museveni gika chiel ki NRA ni peke miero gin enuni kiringeo ni la wuri mo kwado ko kwene uchamo chente kwene unyote mo ngo gutimo deal mani kwene umir iniling ngo mot yu jip iko megi kamigi ba uramo umir kwal kamente para kuo kamente pa mafia kamente para nego kamente para yak so utimo doinkin lu yak gubi fonye kid man lu yak ti ukede so fonyo enu timi mo kan don will cost him life I am prophesying atika wajune kau tamani goba wakiru wangwa lok ma chiel maumir wun ben ko nge actually ene ye ni operation well creation ni is something dubious operation well creation ko bene pere gin mo ti merke nye kunu nono ka penyi luti i operation well creation ne ti anga unyuta office for operation well creation kamo in northern Uganda operation well creation petie real ben petie me konyo luchan nyola pero mo keken joni kikelo jami makiluoni camouflage me boda wang dano nono ento no mirigi ki agenda ki plan ki ti mapat uchak nen lori projects ma Museveni ka chiel ki Salim Saleki kuchak kelu ne Uganda wayam o neno project ke o nyako nyige o nen nuts o nyako nyige o nen operation well creation o beldo magadi tika nyako nyige o nen UPE o nyako nyige o nen universal secondary education o nyako nyige gin mo igamente pa Museveni ni penya ko nyige ki kero me vodo wang dano wek in ibet kini yeni jwendu gupi konyo wako gi kelo voyo ngo
voyongo kawe ni voyongo no bende tu itame ko ngodo voyongo. So operation wealth creation petit real ti fake gin magi kelme vodo wa choli aya uti mbendre kitika waini kikelo kwene kikelo i position me operation wealth creation luti chikong luti me operation wealth creation ti angagi ka be ka penyi wayam en project iguchalo operation wealth creation gi nuts gini pingo gamente dek yabo civil society organization unyo CBO community based organization may partnering unyo metich kachiel ke operation wealth creation nyo kinats ineno ke ye tiene ne ke bino ke chware i district ke bidwa ko weng dako i central government man Roma ke eni ma ke luoni Paris development model pebeno bi konyo ngat mo pebeno bi nyako nyige jemne me ke ruchi ke de mer Kenya ta yes pin intention giti me volo wanga nyoli me Uganda en wego lu logi go ilo chingi weng kom kamete pa Museveni peke miero anything matia associated ki kamete pa Museveni peke miero ento achuli giniang la chen giniang late ka chuli wengo wek chwa Museveni go kodi ma lu logi nyo baganda giti yen kor perpe kor ka ngwe pe jeno pe mara chuli kit ma diang pa kwar ne fut ki ya ko weng be pe ki chuli wa chil mo futi ka reo e ko NRM kit ma NRM ne go logi dan gangi utimu logi atrocity fut chero ka chwa ko NRM fut chero ka camion mural fut chero ka ngin kama daone kama la chone fut chero ka och inyim lu cheben unen donc kuya pin eni matie kom dan wani wabi chao ninding wabi konyo ninding how are we going to sensitize our people we go bingeo lo kada ninding luba kwanya chuli achuli kono dire maje ke bi jongi ke dogi Bahel Gazelle kor ke bi jongi ke dogi Sudan kor ke bi dogi kwene tangeo en dong waka ngombu dong kombetie dong balalu kiti gake ya tie ke AK47 ki dia ngine chuli furu nginyo lagi put pe kiti nene balalu fut kiti kwano ki ya kwano dong chala chuli ingom ya chuli i census batika going on chuli fut nginyo lagi ko giti ka nyer ki to manego gi giti ka nyer ki to mo binego gi wakil kwe gi wen kuji luoki chan ma ki ker kuma churi ka dok ki keru chente chella nyata chene ne ki ker lep goli i cher ni gut chen kuma ki yura pip watulaka inyang wai mo chalu rej la pok nyu rej lut a chuli wa yebu wang wa joni ne ko wa watumbo ko kubi ne ko wa watumbo ko wa yebu wang wa chalo wa ganda magu yabu wangi la bo enu chi wa to watuma chuli